Jaipong Adarsa Higher Secondary School Imputanglo. Sado Asam Sangbadik Sangstha Hinpen Bang Phot Thekere Tumapan Karchupon. Tekilangjun Cooperative Lem Salong PMGKY Asang Kiron. Kardom Pini Karbianglong Life Adap Abirta Long Pen Nilisami Jirbon Killing Pi Nonarjik Tha Birtang Tompen. Gidam tang Paikuni ni Pioneer Kevarni Jaipong Adarsa High School Kecheng CSMD CMI Phu Konsing Teronari Deng Pensi Jaipong Adarsa Higher Secondary School Impupanlo. Kedam tang ningkan ko anpendoni Jaipong Havararat Akimang Luka Charlia Hem Kenang Jimate Kebang Deng Anparta Krihinyang Deng Donang Jipura Hang Bombang Bomlo. La solong man ke do Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aning ke mela penralapan kaching hon ke thepar pikajok bining aseng kanan ke bangso Higher Secondary School sudame impupon longlo. La bangso school hem ki kim kirang patang erapi piniar ni penabangke arnivang osomaratum lo ke charli long perja phanpura impupon tanglo. School hemming pupon peaprang Jaipong Havaralong ke dwara man ke do Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ninga klong pen suri kachurualam the pipajel ponrti Prangsi Karbianglong kasnio aputung aphan nili ninga klong pen ni kardom piklo adom tema nitum Jaipong Havaralong ke kiduk ke boy lapen ke thekthi atumangse wapis tame Nitum ratum aprang ben takemang do ada somar cepat hegi pacini pari palang nitum kacing wai kacing sai do pomlo la si peneng bangke nilitum hok hak nilitum friend promo ie malang nangke nangkerap lapen ke non jong ke do bom CM Tuliram Ronghang alang li doktorat nang manelo alang li nangkerap kan sinitum pini ani bangke Jaipong Havaralong High Secondary yang kelitum anghap itu ponong lo, pening arong parlo, lapen ni prang kiwang gilangan ta, non Karbianglong tim atum lapen ke non CM Tuliram Ronghang ansu sinitum hidup ke boy Havaralong nangrapon po sinitum ning lo. School kang pupon amailong kuson si lu than bang lapen lu ka charli au sumara tumangbong manpeng ka chipi si roi thekji lapen school ke tun bomahut kuson si pindeng sumpot kaching thang nang jia puthakta kachethan chimum padupon. Laso philo than bang lapen lu ka charli au somara tumang bongta chichini nang jipura utam brahma hin pensi pachini pon pini school kang pupon amailong kecheng CSMDC amai phu khonsing teron rada cyclem bang Rensing Rongpi Jaipong Sports Association amai phu longsing hanse Jaipong Adarsa Higher Secondary School Principal Biju Bala Laskar Karbianglong Autonomous Council Administrative and Economic Board amai phu utam Chandra Brahma tumpen chenglok ke ongdung Jaipong Havar ke dwara tumta chitong rurinti langhin pen sarbang ring ti kathar Karbianglong live Dubuka Haji Anfor Ali College along kedam tang Bhomkuru arni kapadopon Sado Ausom Sangbadik Sangstha Tiripi Klem bang amai along bang phok thek kere bang phu bang phetuma phan manpeng pen karchupon bang so mai lake kecheng si sayang deng Sado Asom Sangbadik Sangstha lama Hojai District Sangbadik Sangstha mai phu Kofi Udin Borbhoyan pensi ingthur ponlo lapen bang so phidong chikimong deng pachun ponlo Hojai District Sangbadik Sangstha hinpen kachipatir pipon bang so mailong bang phot thekere tuma phansatame manpeng pen karchu padupon alang litum lake Hojai Asmal Foundation College along General Manager Dr. Kosrul Islam Nilbagan Model College Thanbang Ajijur Rahman Sankardev Nagar Court along Abaring Lawyer Sangpi Ruhini Varis Dubuka Haji Anfor Ali College Thanbang Dr. Hajina Sultan lapen lamding apherangke Bappi Malakara tuma phansi archupon Halapu Aghori Jivan Hunali Sopun po kitab Padmashri Lokhimi Barua Kaya Temopen Kitok Abangku Perangke Jitu Kolita Phanta Kenang Sopen Archupon Mailong Jasemet Non Kevangji Arkoya Chikloni Pine Kora Hinyarni IJU Hinpen Guwahati along Krungching Sai Mai Kapadu Ponchiapan Lapen Therea Chiklo Inkora Hinyarni Marigong Povitara po Dimalong Sodo Asom Sangbadik Sangstha Krungsai Amai Kapadu Ponchiapan Chirai Ponsi Chithanchimum Padupon Budai Jilla Committee Punango Pahodibat, Amari
মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাৰ লগতে সমাজৰ উত্তৰণৰ কাৰণে, সমাজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, সমাজৰ হকে কাম কৰি থকা 5জন বিশেষ ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জনালোঁ আজি। আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ যি সাংবাদিক সন্থাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ল, তাত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ মফচলীয়া সাংবাদিকসকলৰ কাৰণে আমি নিজস্বভাৱে এটা ন্যাস গঠন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু ন্যাসৰ কাৰণে আমি এখন কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ। আৰু সেই কমিটিয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। সেই ন্যাসত যি পুঁজি জমা হ'ব, সেই পুঁজি আমি বিশেষকৈ মফচলীয়া যিবিলাক সাংবাদিক আছে, লোকাকান্ত সাংবাদিক বা কেতিয়াবা ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি অভাৱ অভিযোগ থাকে বা চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ফাণ্ডৰ পৰা আমি তেওঁলোকক সহযোগ কৰিম। এটা আমাৰ মূল সিদ্ধান্ত হৈছে। দ্বিতীয়টা হৈছে যে আমাৰ যিখন অধিৱেশন, সেই অধিৱেশনখন আমি মৰিগাঁৱৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত পবিতৰত অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ মাৰ্চ মাহত। তদুপৰি IGU ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেলিষ্ট ইউনিয়নৰ যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা, তেওঁলোকে অসমত পাতিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব দিছিল। আমি জানুৱাৰীত সেই সভাত Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Food and Civil Supply tum kapin kharateng Tikelangjun Cooperative Lem Salong Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana Scheme asang akijoy pen inudalong lin phophola pen sang kipona jarong kirona sai kidengpon. Tikelangjun Cooperative Lems Chairman Amorjit Tipen Kachapahem Phu Mailong Chunbang Amorjit Tisohin Pensi Mai ke phalam theila pen kachetong dun aluhi tuma phan pachini pon. Lasohut aluhia man pen korkanthi BJP mondolamai phu doloingti kongchun bang dhan sing ronghang dunmai phu kamsing rongpi kisan morcha mai phu mohen sing teron atum pendanglok pinang an man peng ki dobang phu bang phiatum chetong durunti mai long COVID-19 ke sopen kaching rai dunjia phan anutin setame vaccine kachipi duna kenang sot polam the aluhia tum pen rara tuma phan than pachini ponsi vaccine ki PSI setame lasohut kedeng padupon jun awal tame Central Government lapen State Government atum Food and Civil Supply pan kaping khata teng sini tum same dak additional asang mate additional bag pen ronang jipu Food and Civil Supply atum na ping khata teng si dak mili tum ahawar bate Kelangjun Cooperative ahin pen same pini ron poniklo itu Kelangjun Cooperative along 6,750 population abang kala additional asang beneficiary atum chodeng ponlong lo sila so teng sinili tum la back pen ron ponang ji puasai abang pini lunch ponang ji puasai bang pingkha teng sinili tum la so back pen asang bang ke lunch ponik lo ki paralopon Tikelangjun Cooperative Society ahin pen Pradhan Mantri Garib Kalyan Ana Yojana pulabang so sang kiron pon asai labang so sai long ni stame anang chitong nun lo silbang so sai ke deng pon la bang ke Bharat government mate ake hai Prime Minister Narendra Modi ji kabor I lapen tum Assam government mate Chief Minister kai Dr. Hemanto Biswa Sarma pencenglok ada Karbenglong Thomas Council long stame tum CM penukele misi ketu kabor I pen labang so sai ke deng kinangkok atheke lalo kidam tang penang an ajur ke ding pen je itu Bharat dat kalilo pirthia danglong COVID-19 pula bangsa virus abur pen kisipajok nangji pu labangso kabor I government pen stame telefono lockdown labangso lockdown ki dukok ajoine pensi itum kiduk kilak aratatum suklem sodam akitikup dukok ajoine pensi akisung dukok ji pomen pen additional asang mate akijoy pet kiron pon asang stame saideng pono Dong mukak pen semsing inti Karbi Anglong Live. Kongching Football Club atum kapatir pi ponalong hanjang langso Football Club atum kachirap dun pen kecheng si karitang jamin timum chikimo football kachipate phaikuni ni final kebarni pen hanjang langso kapathuak lamalong pangcheng pon bomlo. Kasa district player karitang jamin timung aphan milur ke kaila pen mirbat ponsi chikimo ponlo. HSAMI Phu EM Barim Jivan Chandra Pathak Aluhiaman Pen Chitongdun Lasonak Taxi Rara Cyclem Bang Ruby Rongpi Mojadar Muku Terang Lokhiram Rongpi Hemari Tokbi La Pen William Singnar Alparta SGB Riso Hanse Tumta Chitongdun Kachetongdun Aluhia Tumpen Kapathualong Karlitang Jamin Timung Alanglita Inut Hanjang Lang So Hawar La Pen Alparta Karbiang Long Along Football Kapathualong Inut Ketek Serabang Phusi Alangli District Player Anta Chipamandundu
Kicheng arni ka chepate pon lake Kongching FC pen rongkangter FC tumang bongsi pathu pon. Kapathu kicheng pon Kongching FC tum ke thek sera jok first half hutsi goal hini pen paprang pon pomla. Lason si second half kapathu pon hutsi tame Kongching FC tum kachiting khruba jok goal hini thap thu thot si pangrum pet goal pli la pen rongkangter FC tum goal isi an kachitu tunun chota jok Kongching FC tum si chepai pon derlo. Kicheng si ka chapater ni kithek nai mate man of the match anong a lima jamiraphan klimsoti mung piare deng pensi pajoi pon. Bokajan pen ananterang Karbiang Live. Tangte pinya daw Abirta la pansi kang tonik lo dumi thak mi kardong.